Slobodan Milošević, koji je zapisao sebe u knjigu vječnog života i u pamćenje neizbrisivim slovima. Slobodan Milošević, koji je na Vidovdan poslan na Haško besuđe i čiji je život i životno djelo bilo u duhu velikomučenika kosovskog Lazara. Vidovdansko i Lazarovsko žitije je žitije i kraj žitija Slobodana Miloševića. Moram da se ispovijedim ovdje pred vama danas. Slobodan Milošević me pozvao da budem svjedok njegov. Pozvao me iz Haga da budem njegov svjedok u Hagu. Ja jedino mogu da razumem kao izraz gneva i osvete za fijasko koji je NATO pretrpeo u pokušaju da izvrši vojnu okupaciju Jugoslavije. I mogu da vam kažem, ponosim se time što sam komandovao oružanim snagama Jugoslavije koje su zaustavile NATO. Jer se pokazalo da zemlja, makar i mala, koja ima čvrstu volju da brani svoju slobodu i da brani ideju slobode i ravnopravnosti i naroda i ljudi, može da se odbrani. Ovo je kazna zato što smo se usprotivili opasnosti najveće tiranije koja je zapretila čovečanstvu. Mi smo pomagali svoj narod da opstane, da ne postane kao u Drugom svjetskom ratu žrtva genocida, ali mnogo puta i javno rekli smo, i ja sam o tome govorio, mi želimo da on bude slobodan i ravnopravan na teritorijama na kojima vekovima živi, a ne da to bude na račun bilo kog drugog naroda. Za mene je Milošević srpski nacionalni junak zbog odbrane Srbije i srpstva u Haškom tribunalu. I tamo je junački poginuo. Za predsjednika Miloševića, kakvoga Srbija dugo vremena neće imati i možda nikad više. U svakom slučaju da je veliki državnik i takve državnike zaslužuju velike zemlje, jer da je bio u nekoj velikoj zemlji vjerovatno bi postigao i mnogo veće rezultate. I njihov primjer, podsticaj budućim pokoljenjima kako vrijedi na ovoj zemlji živjeti i čemu treba na ovoj zemlji služiti. Zaista, blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi.